E te whānau nau mai hoki mai ki tēnei hōtaka o tātou Something for the People, anea no mātou, kerea ma me hinu rewa e mihi kauatu ana kia koutou. Tēnā koutou, tēnā tātou. Ai, tēnā koe o tira, tēnā koutou i te whānau e mātakitaki mai ana, e whakarongo mai ana anō hoki. Tēnā koutou. Ai. Kei te pēhe te tuahine? Ka nui taku ora, e mihi kauana kia koutou katoa, a he kuanga ngā kau te hoki mai nei i tēnei. Tēnei rā, i tēnei ahi po. Ai, he nui ngā kaupapa e te whānau hei ata wānanga mā tātou, ka mutu ko etahi o ngā manuhiri e haere mai ana, te tūmanaku kātou mai, ko te rangatira nei, Shane Jones, e hika kānau ki te kōrero ki te matuara, ko Kiri Waititi anō hoki, kōrero ana mo te kaupapa nei mo Toitu Titiriti, me ngā kaupapa huhua anō hoki, hoi anō e mihi ana kia koutou ko hono mai mārunga i ngā reo irirangi Māori, tēnā koutou, kamutu, ngā podcast, ngā YouTubes, ngā Facebooks, e rā mea katoa, like, heart, subscribe, share, tuari, mihi ana. Kamutu e whai whakaaro nui ana kia koutou ki ngā whānau huri te motu i tēnei te marama tairanga i te sudden infant death syndrome, marā ko te mate ohorere ki ngā pēpē, me te marama whakanui i te mate pukupuku ki te u. Ai. E hia kēnei o tātou whānau ko pāngia e tērā mate, he mate e nei ka pā kino ki a tāua ki te iwi Māori, no reira kimihia ngā whārangi tautoko i e nei kaupapa i te iwi, ai ke pai tātou tuku āwhina ki o tātou uri e pāngia nei e nei mate. No reira, ka nui ngā kaupapa kua kite i roto i ngā rangi tata nei? I haere au i tākoro riki taku tō mahi nei ngā rangi o I ki tau tērā? Oi, tino pai kia hau te mahi a te lead daddy. Ai, kamutu ko tō mahi nei tino miharo. Kei te ako tonu ia. Engari, he rawe, ko taku amu kotahi, kei te ngana tātou kaunihera ki te tuku atu i tēnei whakataitai ki wāhi kē, he nui no ngā tīma, he nui no ngā tāngata ka tai mai. Engari, ko tāku, ka roha te rāhuatanga. I te mea e hia kēnei ngā mana tāngata ka tai mai, me te rahi o ngā tamariki e tautoko hia nei tēnei kaupapa no reira. No reira. E te whānau, me ruku atu tātou ki roto i ngā kaupapa o tēnei hōtaka ana, ko te kaupapa tuatahi, ko te wāhanga e ki ana, ko Something for the Pūrongo People. Aira, e te iwi nau mai rarau ki tēnei wāhanga, ko te kaupapa tuatahi kei te kōrero i tēnei ahi pōnei. Kia rere tātou ki tā wāhi, no te ata nei ka rere te whanatukutahi a Iran kia Israel. Neke atu i te kotahi rau waru te kau ngā tau i tuku atu ki roto o Israel i tēnei ata nei whai muri te kōhurutanga o te rangatira o Hezbollah i tērā wiki i Haraira. Kei te rere ngā kōrero a Amerika i tēnei wā nei a Israel anō hoki mo te tuku i tētahi atu wero kia Iran na rungi tēnei momo āhuatanga i nā hoki kei te tautoko ia i te parekurutanga o Paratinia i tēnei wā nei. Tēnei kaupapa i tīmata i te oketopa. I tīmata i tēnei wā i te oketopa. I tīmata i ngā rau mano taukimuri. Engari, i moho anoa nei tata ki te kotahi rau mano ngā tāngata ko kōhurutia. Ka mutu kei te tata mai te tuawhitu o Oketopa, ne? Koera te pahemotanga o te taukotahi, ne? I te timatanga o tēnei o ngā kakari meki, tēnei o ngā parekura nui. Kei te whakaaro aroha, whakaaro nui atu ki ngā marurenga i tērā pito o te ao. Ko te take i whakaarahi, te hāngai o tēnei pakanga ki a tāu ki te iwi Māori, he iwi take e nei, ka mutu ko te hiku roa o tēnei momo pakanga, me he mea ka pakaru mai te pakanga tuatoru o te ao, kaore e kore ka tae mai ki Aotearoa nei. Ka mutu, ko te mana motu hake anō, ne? Te tuapapa me te tino rangatiratanga o ngā iwi o reira. No reira, e rere ana ngā whakaaro kia koutou ki ngā pārurenga o ngā whenua katoa. Kaupapa tuarua i te iwi, putara ia te kāhuira raunga ngā tātau hou. Kōrero i ngā whika. Hāngai ana kia tātou ki te iwi Māori ko ngā iwi nui o te ao. Me te aha.
Kei te tūranga tuatahi e te iwi, ki te rā e te hio koutou, ko wai ke atu ko ngā puhi. E mōhio tia tērā, mōhio tia. Tahi rau, 85 mano ngā uri. E rangi mena ka whakakotahi tia e tātou ngā puhi me te Hiku Collective. E hoa. Tonu te kaupā heneti o Aotearoa, o ngā Māori. O ngā Māori. Kamutu e Tērā pēr koni atu i te tonu te kaupā heneti. Tuarua ko Ngāti Porou, tahi rau mano ngā uri, Ngāti Kahungunu Tuatoru, tōna iwa te kaumārima, ngā ko Waikato, ko ngā iwi rānei o Tainui, iwa te kaumārima, ko Kaitahu, a Sheima, tōna waru te kaumā whāmano, kātahi ko ngā iwi o te ara o waka, ono te kaumā ono mano, ki au nei he rahi ake i tērā, hoi ono. Kātahi ko te hiku, ko Ngāti Maniapoto, ko Tūhoi, ko Ngāti Tūwhare Toano hoki. Nā i puta i a koe i nāni tata ake nei nā mo te taha ke ahitareiria anau hoki. E kautihi ana ngā namo ahitareiria, karekau? Kaore, ne. Nō reira, he rahi ke atu. He nui ke atu te taupori o ngā iwi nei. Hoa anō, ko te tai tokerau ne, ngā iwi o te tai tokerau, te iwi, te taupori nui ki Aotearoa. Koe rā te hua o te pū, ne? Kai te tika rānei. Aku pai ake mana tērā kōrero. Karekau. Engari, ko te paipera hoki ne. Te wāhi tuatahi tau e te paipera, kā rere ngā uri o ahongi mā ki te... Ko tērā, ko te... Whakatua nui i te ui. Ki au, ko te tētahi o ngā take i marara. I nui ngā iwi, i toko maha ngā iwi o te taitokerau, ko te haere o ngā hekenga tuatoru tēnei o te taitokerau ki Tāmaki Makaurau, ki reira mahi Kimi Oranga. He nui anō hoki ngā uri taitokerau i haere ki ngā whare Patumiti, ngā factories, e whakaro anau ki te Waipounamu, iwi nui a Ngāpuhi, e haere atu anau ki te kurere o Ngāpuhi ki Muru Hiku a te wikene e tū mai nei. Nō reira, he nui ngā take. Ia koe ka whakaki korua e te sini? Ai. Ia korua ka whakaki, ka tuhi korua i te katoa o iwi, ka tuhi koe i a te arawa? Arau te uri o te aroa. Aha koto. Ka kia hau e noho ana hau ki roto i te rohe, te aroa. Engari, ko te pepa hoki pia tētahi mati. Ko te whaiti ne o te rārangi. E hoha ne, ki te tuhi ngā iwi katoa. Nā te kōwhiri koe. Engari, ko te mea nui i whakakia e kōrua ngā puka ne, he nui, he tini oku whanau ngā kare i whakaki. Koe rā no tētahi mate ne, toko iti ngai Māori i whakaki ki te pukara. Aha koa te whiu me te hāmenetanga. Ne. Ai, kia kaha koutou, tātou, te iwi Māori. Kaupapa tua toru, ia tātou e kōrero ngā puhi ana. No te ata nei, Paul Goldsmith, te minitai ngā take tiriti ka whakaeke atu ki rungo o Waitangi. Ki te kōrero mō te kōkoraho ngā puhi o tira te taitokerau kua au atu ngā tau e kōkirihi ana. He take nui tēnei. Koe nei te kreme o ngā kreme. Koe nei te The Elusive Dragon. Koia, kamutu e hia kāwanatanga, kua te pēhi i tēnei ki te taha. Māku ki a tātou, e kore pēr o Paul Goldsmith e pahawa i te paku ahau. Ne? Kamutu, haere nei ngā tau, kei te piki te taupori, kei te rahi, haere te iwi. Ai, kei te rahi, haere te iwi. Kamutu! Ana me rahi ake pia te paremata i ngā naue. Ki o whakaro, en tērā pia ka puhi ahau mo tēnei whakaro. A tainui, ngaitahu, ki o whakaro, ko tētahi o ngā take i whai wāhi atu ai rātau ki te ata waitohu i tēnei, i te me karekare pukamata i he rā wāne. Ka ore tāi ngā iwi te ata whakaputa i o rātau, naue katoa ki te ao, ne? Tāi ana te tangata me tana me ngā kai mātua, ai, tērā pia i a rātau. Te āhenga, ne? E rangi hareite mea mā auntie so-and-so, ngā kōrero e whakaputa, ka tahika kohi i ana pia, ne? Ko tētahi o ngā take nui ka i whakaarahia i tēnei rā, ko te hiahia o ngā hapu o ngā puhi, kia whakae te kāwanatanga, kaore te iwi Māori o tira, kaore a ngā puhi, i tuku i tōna mana ki te krauna. No reira, taihua ake tātou, ka kite māwai tēnei ko kōraho e whakatau, hei ngā tau e tū mai nei, kia o whakaaro ko wai, māwai.
Aua, e mohua nau, tērā pē, me pātai tātou ki aia, kia matua Shane, e mohua nau, he take nui tēnei, ki aia, me tana whānau. No, ai, aua. Nā, kaupapa tua whae te iwi, te teko, kia tahuri mai tātou ki roto o te wairiki. E huro ana ngā iwi o tira te hapori o te teko, i te whakatau ka kore tētahi toa hoko waipiro e tū ki wainga i tō rātou hapori. Ai. Tautoko Mārika ana. Ai, Karawe koutou. E mihi ana ki a koutou. Nā runga i ngā tūmomo āhuatanga kua pā ki tērā hapori i roto i ngā tau. Me te kaha whakahea Yvonne Pryor mā, kia kore tēnei kaupapa o tira tēnei whare e tū ki te teko. Ngā whare waipiro rāne, kuhu ana kuhu ana ki ngā hapori parauri, huri noa i te ao, really. Kino. Ngā whare waipiro me ngā whare Whare hoko i ngā hikoreti. Ai, te whare. Haurehu, hea, koira no te kupu. Nā, e koke ana tātou ki te kaupapa whakamutunga mo tēnei wāhanga, anā ko te kaupapa i whakahuahia rā e hinurewa ko te Haka World Record. Ai wāhia e tātou e Aotearoa te record, te rekoata i whakatakotoria e wiwi, ne, i ngā tau ki muri, mā te haka a te ehia miri a mano tāngata. Neki atu i te 5 mano. 1 mano, 5 rau, toru te kaumātahi ngā tāngata i tū ki te haka i ngā anawai, i te rātapu, mihi ana pakipaki ana ki a koe tuhini. Nō reira me pakipaki kātika i te mea, he kaupapa nui, kamu te mihi ana ki a whae hinewehi ki te Raukatauri Music Therapy, a te kohi ngā moni, he kaupapa pai tērā. Tētahi tangata i tai atu ki te kite i ngā whakahaere o tērā hui ko tō tātou tangata Montel, anei tana kiriata. Tāmaki herenga waka, tāmaki herenga tāngata, e te iwi kua tai mai a hau ki ngā ana wai. Now, you may have heard, the world's biggest haka is actually owned by France. Nō reira, ko tā tātou kaupapa nui te rangi nei, kia whakahokia mai te mana o tēnei mea te haka, kia tātou o Aotearoa. E te whānau titiro mai, the one, the only, Matu 660, brother. How are you today? Good, man. Happy to be here. All right, talk about this kaupapa we're at today. What is so special about this kaupapa for you? Honestly, I saw this video showing how the French had the record, and I just couldn't believe it. I couldn't allow it. We're happy we can get back. We just finished school, got back this morning, and to support it, because this is ours and it belongs here. And by the looks of it, I think it's going to get smashed. Tēnei puti a tāhua e mea nā mātai te Wiggles karaka. Have you watched the video of them doing the haka? Would you class that as a haka? Well, no. No. They tried, so which makes it even more infuriating, right? The fact that they have it as a world record. So, I know that everybody's been practicing, and if not, kei te pai, because we're going to practice here anyway. But yeah, me and kaupapa, and beautiful and grateful to be part of it. Kia ora, bro, kei te pēhea koe. How are you? What's your name? And what is your role here? I'm fantastic. My name is Brian Sobel, and I am the official adjudicator from Guinness World Records. How special is it to come back here to New Zealand and see the people do the haka tonight? It's extremely impressive. I'm actually based in Sydney, so I'm familiar with the haka and familiar with the New Zealand people, and it's fantastic to be here. I try not to use the word judge. I'm here to observe what happens, oversee the count, and just hope that we can have a record stay. I'm really impressed with the people and the passion. Kia hanga, hiranga, o te whakakotahi a tātou a ngai Māori i Aotearoa whānui ki tēnei o ngā kaupapa. Wa konei te pai o ngā hua o te haka me te kapahaka. Mai rano he kaupapa whakakotahi ai a tātou. Konei te whakahuatia mai o te kaupapa i tarane. Nā reira ka kite anei ngā wiwi katoa, ngā hahi katoa, ngā reanga katoa kei konei. Konei te whakatinana mai tanga o te kaupapa. Ai Marika, yes. Well, the moment we've all been waiting for. The haka. Ngāti toa rangatira. Karawhiua. I can safely say that you have surpassed the record to beat. Well, e te whānau kātahi anō ka karangahia, ko hoki mai te mana, kia tātou Aotearoa mo tēnei mea te haka,
kua u, kua mau, kua ea. Ka pai. Tēnā koe, tēnā kōrua, tēnā tātou. Ai. Kei ikia kua hoki mai te mana, engari kua mautonu te mana ki Aotearoa. Kaori wehe. Ne. Ko te miharo ki au i rangona te kotahitanga o ngā iwi, ngai Māori, ngai tauiwi, ngā iwi maha, te hunga tautōhito ki te haka, tai atu ki ngā mea rapa ki te haka i tū kotahi. I pēhea te wairua. Ai, wairua he hiko. Kiau nei, i te pōwhiri, i pōwhiritia Ngāti Toaranga tira, e Ngāti Whātua o Rākei, ana tērā te Māori i whakatō ki te kaupapa, ne? E nā ke te ātāhua, ne? Te pāororo o ngā reo karanga, i tērā o ngā taiwhanga i ngā anawai, nā tērā ka tūtū te hei nawanawa, katoa ngā iwi, nā tērā te minenga i whakahihiko. Miharo. Ai. Tētahi atu me tino miharo, ko te wāhanga e whaimuri mai ana, ana e kia ana ko something for the kaupapa people. Nā, kei te mauahau i taku waia i tēnei wā i te mea kua tai, ahu ofa te kawa nei. Tino mata orara wātu tēnei. Kua tai mai tō tātou rangatira. He minita, he rangatira no Doroti te ao Māori e rangi kua roa e kōkiri ana i ngā kaupapa ki roto i te whare pāremata i te ao tōranga pū. E te rangatira Shane Jones i kitea hau i roto i ngā rangi ko tahake nei, ngā kaiwhakatumatuma ata tohe ana ki a koe i roto i ngā rangi nei. Kei te piha koe, kei te piha tō wairua. He tamaiti a hau, he me ako ki rungi te marae. Kawatu i kārawarawangi ai taku tuara noku i te tino tamariki te kura o tīpene. Wena tau kume e take māma noheo nei. Mā kuti ki. Nō reira, ka pai, tino pai tērā, nō reira, nau mai ki something for the people. Pātai tuatahi matua, he nui ngā kōrero e rere ana, he nui ngā pūrongo e puta mai ana, i te kāwanatanga, ko koe tonu tērā matua. Ara e ki ana, ko te Māori kei raro e putu ana. Ara, te ahu o te reo Māori tērā. Ara no atu, Treaty Principles Bill, he maha. Ne procurement anō hoki, he maha ngā kaupapa e ata whiu ana i a tātou ki raro, hea te take e tautoko ngi ana e nei pūrongo, e nei kaupapa, e koe e koutura o Aotearoa tuatahi matua? Me mōheo tātou toru ke ngā upoko o tēnei kāwanatanga. Nā, ka oti a koe te whakairo i tētahi kiri mana, tētahi kaupapa, e tuai te kāwanatanga, te rā no atu e tai wahanga e tautoko tiana. Engari mo te wahanga ki te titi o waitangi, ko te pire mea, e piko tia mai ana e David Seymour. Ora kau mātou e tautoko ana i tēnā pire. Engari ko te mea tautoko tiana e mātou, ko tini rau atu ngā whakaurunga mo ngā mātāpono o te titi o waitangi ki roto i ngā kōkorutanga o te ture. Ora kau mātou e tino māramana ki te katoa wena, wena whakaurunga, nā tā mātou e rapu nei, mene tāia te whakahanga i kia kauara wātu ma te kōtia nake e whakatau, he hapū te patanga o aua whakaurunga. Nā mo te wahanga ki te pire a Mr. Seymour, o re mātou hakae. Kia tahoto ki te whare pāremata, hoi nāno tā mātou e amene ai. Matua, e mōhio anau, hea te patanga, he māminga, koera te patanga. Hei roto i ngā tau e tūmai nei. Hoi anō, ka whiu au i te wai ki taku tuahine, he pātai tāna ki a koe. E mihi kau ana ki a koe. Hoi anō, e tutu ana te puehu ki tā wāhi i tēnei wā. Kamatu, ko Paratinia, ko Iharaira, ko Irana, ko Hiria, e rā whenua. Hea te auenga o tērā pakanga ki a tātou ki konei ki Aotearoa i tēnei wā. Pai tonu tēnā pātai o rono, wena ngangau e karawhiwa haere tiana i tēnā pito o te hoki rau atu ki te paipera no atu. Engari mākua mea ki kia tātou ki te wera tonu tēnā pito o te ao, te rāno atu ngā ara tau hoko ka aukatia, ka tai ka whakapikingi e te utu. O ngā huatau e haria mai ana ki Rāwahi, ka huatau e oti ana tātou te tono atu ki Rāwahi, mahi kaupapa moni mā tātou. Ko kore ngā kaipoke e tāia te hāngai tonu, te heipu, rānei te haere, atu i konei ki ngā wāhi e mina mai ana ki ngā huatau kei a tātou. Tu atu i tēnā ko te hinu.
Kei raro tēnā pēr I te hangano te raruraru engari kei raro I tēnei muramura riri ka rere tonu rānei ko te hinu. Nā ki te aukatia te hinu, nui no atu ngā raruraru ka pā mai ki a tātou ki Aotearoa. Mai ana Amerika, tā te mea, he hinu anō tānei pūrena nā tana kapu, engari hora kau e pērā nā mo Aotearoa. Kamatu ko tērā pito o te ao e rongo nui ana mo tētahi momo hinu rewa anō, te take. Hoi anō, nā, I kia rai te kōti o te ao ne, kua he tā iha raira, I roto I tērā tutunga o te puehu, he hata Aotearoa uru pare atu ki tērā. Ai, ko te kupu I mapere mai ngā motu o tōku rangatira winitana, koe tēnā te tū Aotearoa. I hare atu ia ki te huinga o ngā motu me ngā iwi nui o te ao ki New York. Nā nei ki, hare te mea ko tahi ana ke te taha e he ana, e rua ke ngā taha e he ana. Engari māku mea tu ki a tātou e tātou mā, me ata whakairo e Aotearoa I tōna kupu mo tēnei take. Tā te mea, ka nui no atu te tini o te tangata e whakahe ana I haraira, engari e ahe ana I haraira ki te whakatū I ona parepare I ona mai o rokia kauara wātu I haraira e tātāngia, patu atonungia, nā o te wā e tū ana Amerika, hei iwi tuaroa mo I haraira, korea I haraira e hinga. Nā, ko te rongoa māku e titiro mo tēnei mo raururaru, ki te ki Amerika, ka nui tēnā ki I raira, nā ka tukua I haraira ki no. E te pāpa hoki mai ana ki te wā kāinga, ko koe tētahi kaha kōkiri ana I ngā take e pāna ki te henu, I konei I Aotearoa. Ko te pātai tuatahi, hea te nui o te hua, kei reira mō tātou mō Aotearoa. Ai, tōna tikanga, mēnei oti a tātou te whakakātono I ngā raiti, mā roto I te hau, mā roto I a tamanu I te rā, mā roto I te ua, aranga te hiko, I rumai ani a tātou, ma te wai kei o tātou awa, ka hore he raru, engari tērā te wā, ka kore te ua e heke, ka kore te matangi e tai mai ke huri ai ngā mea, ngā pākau o ngā mihini mahi hiko ma tāwiri mātea, nā kōriro. Ma te hinu, ma te kāpuni tātou e whai hiko ai. Wai nano te take oku I whakarere ki ai I te aukati, te rāhui I taina mai e Jacinda ki waiga tunu I a tātou. Ka hoki mai rāne te hunga whakangau pūtea, ko wai rāne ka mōhio. Engari te mei o tia hau e whakawāti I te huarahi ki hoki mai ai rātou. I roto I ngā tau. Te tahi atu huarahi e tāia, nā koroto I te wero I te inga ngāwha me te waiariki ke roto I a kawera, tā te mea nui no atu te taonga waiariki hei kaupapa mahi hiko, engari ko tāku e hihia nei me mea ki rungi te whenua Māori. Nō reira, matua, ko tai te wā, nā te mea he ahuatanga tapu tēnei ki a tāua ki te Māori, engari ko tai te wā ki a whakangao pūtea te Māori, I roto I tēnei rāngai wirihinu? Ai, māku mea te ki a tātou e tini ngā kaupa ngā te hunga whai whenua Māori, e mea, e tono ino I mai ana ki a hau me he mea o tia hau te whakawhiwhi a pūte atu ki a rātou kei ngā takiwā pēnei me mohaka, aha koa ngā pohi tō rātou hihea te hakangau pūte ki roto I te kaupapa mahi hinu ma te ngā whā ki roto I te kai kohe. Nā, aha koa horakau e tino whakapāinui tiana wenei momo kōrero rungoi o tātou marae kei pōhehe tātou iwi kuare tātou te iwi Māori me pēhea rani te hiko ka kitea. Matua, pātai whakamutunga ki a koe. Kua tuku ahau I tēnei pātai ki ngā manuhiri katoa kua tai mai ki runga I te hōtaka nei. Māku ki a koe kara, ko tino rereke no atu ngā whakautu. Nō reira, ko te pātai ki a koe. Tai rani e tātou te ao Māori, tēnei mea te kotahitanga? Ai, o tino atu te kotahitanga, engari, e hari te me kotahi ana ke te tuapapa. He kotahitanga mā koe ki a whakapono, he kotahitanga a reo, he kotahitanga a hākinakina, he kotahitanga a ngahau, he kotahitanga a rehia. Kei pōhi he tātou mā te aotolanga puana ki te kotahitanga ka kitea. Te mea a tātou tamariki, haka tupu ngiana ora kau rātou hi hana te whakarongo ki ngā take tolanga pu. Nui no atu tā rātou mā mina ki ngā ahuatanga o te whakangahau, o te hākinakina, o te mahi rehia. Kei pōhi he tātou ka hore he kotahitanga e tāia raroto I nā momo mahi.
Mōhea nau, hara tēnei te whakautu e ratana ki a koutou, engari kei pōhehe tātou mā te aotoranga puanaka ke te potahitanga ka kitea. Kia ora. O e te rangatira ka tuku i a koe kia mahi o mahi mōhea nau, a rā no atu. Ai, tēnā koe ka kite. E miharo e nea kōrero. I rawe. Hea o kūrua whakaro? O hei tāna ne, kia hoki au ki te take mo te tutunga o te puehu, ki te take wā o Paratini o Iharaira e rā whenuara, hei tāna kei a Iharaira tonu te mana ne, kia mai oro tia koe rā tāna kupu ne, te pātu wata, well, kei e rā atu whenua, no te rā mana. Ko te mateke, ko te tane whanui rā ko Amerika, te tai tuara ne, ko te pōtitanga nui o Amerika e heki mai nei, i tēnei tautonu rā. Hoi anō, ko e rua anō ngā taniwha. Ka roa hoki ngā iwi o reira, e whai wāhi atu ana ki tērā ko whiringa. I tūmeke ki ahau, ko tana whakautu tuatahi ki a koe, e kōrara mo ngā rawa, te rere o te hinu. E tērā awenga ki te tau hoko. Koe rā te whakautu tuatahi. Koe rā te pūtake o te pakanga. Reira, koe rā i... Ka mahu e te kōrero mo te pare kura nui. Ka mahu te kōrero mo ngā tangata. Ngā riro ki te pō. Rere ana ngā poti, rere ana ngā ika ngā kaipuke, ko te rere o te hunu, koe rā te mea nui. Ka mahu e te rerenga o te toto, ne? No reire whakaaro nui ana ki ngā whānau o ngā whenua katoa. Pare kura tia ana i tēnei wā, i te mura o te ahi. Peo whakaaro ki tana kōrero mo te āhuranga ki tā te Māori. Whai wāhi mai ki ngā mahi. Keri whenua, keri hinu, e rā tu āhura. Taku mohi o he āhuatanga tēnei ko āhua tiro korotahatia e te iwi Māori i roto i ngā tau. Engari ki te whakaaro ake au ki a Tuaropaki kua au atu i te piri o na tārei nai nei. Kua roa ake i te toru tikau tau e wiri ana i te te pupu me te hoata. Mā te whakamahi i ngā rauemi kei roto tonu i tō rātau rohi. No reira, kaore kore, e whakapono anau ka taka te wā. Ka tahuri te iwi Māori ki te whawhai e nei āhua. He pēhea tērā kia koutou i te iwi. Ki whakaira nei koutou, kia keri, kia tautoko hea i ngai Māori ko ngā iwi pēr, kei te tuku pūtea ki te tautoko i ngā kaupapa keri, tūwiri, i te kōhinu. I te mea i mua i te tīmatanga mai o te hōtaka nei, i ata noho tātou, ki te wānanga ka hei pū tērā whakaro. Ai rani kua e maumau wāna tātou, me kū tātou. Ko te mea, kei te mohi o tātou, ne, erimara noi ho te roa o te wātuku tāpaitanga mo tēnei kaupapa, kaore kore komanaki. No reira, koamaki te rā hoiho. He aha tātou tuatahi, me he mea kei te aukati, ka pai, ki te kore, he hua pia kei reira, mā te iwi Māori. Nā, ko tāku i reira i hapani te waitai atua tuku Morgan mā, nā, e harei te mea koe nei ana ki te huarahi, ne. No reira, e harei i te mea kei te hoko au te whakaaro. Engari hei whakapātaritari noa i a tātou. Ana aha kua taku ingoa, kaore rā au i te tautoko i ngā mahi. Tūwiri, kiri kōhinu. Hinu rewa. He tika tunu tira. Ko te hinu kakara kēpea, kia te rohia era momo pakehi. Pai tērā whakāro. Nō reira, atu i a matua Shane Jones, ki te wahine nui ngā pōtai. E kōkiri ana i ngā kaupapa maha, kauanahi nei mō te ao Māori, e rangi ki te ao Māori anō ki. Kia eke te ao Māori ki tōna taumata. E mihi ana ki a koe, e te tuahine Kiri Waititi, nau mai ki te pai o Something for the People. Tēnā koe Baurtira, tēnā ko koutou katoa, e mātaki mai ana, ngā mihi. Hei, e te tuahine, he nui ngā kaupapa, ne? E rangi, ko te kaupapa i tōia mai ai koe ki konei, i te mea i āta whakarapahia tō kanohi ki tētahi grid. Me ngā piki tia maha o ngā influences katoa o tēnei wā tonu nei, ara ko toi tū te tiriti. Tāku e kōrero nei. Tēnā, mōku nei anō, hea tērā kaupapa? Tēnā ko i te rā pātai. Me ki pēnei, ko te kaupapa matua o toi tū te tiriti, kei roto tonu i te ingoa, ne? Kua kaha rongo, kua kaha ki te mātou i te iwi e whakapākea ana i tēnā kupu, honour the treaty, e kau. Ko te mea ke o toi tū te tiriti, kia
haua ko te tiriti o Waitangi ki te whenua, anō nei ki te whatu manawa hoki o te tangata. I runga i te tāmitanga o te ao Pākehā, ko te mea nui i raweke i te wairua, i raweke i te hinenga ro te ao Māori. So, mo te taha ki a Toitu te tiriti, e hara mātou i tētahi kaupapa porotehi. He kaupapa whakamatara ke i te iwi Māori. Nā reira, ko te tino hiahia kia āta hanoni pea, te tirohanga o te iwi Māori ki ngā kaupapa nui kei mua i te aroaro. Kua roa tātou e whawhai ana ki te kāwanatanga. Ko te kaupapa nui o Toitu te tiriti, ma te iwi Māori anō te iwi Māori e kuhu. Ma tātou anō tātou e kimi i etahi āheinga, kia ora ai tātou, kia kauanoa tātou e pawhai ki te kāwanatanga i ngā wā katoa. I te mea, ko te oranga nui kei roto i a tātou, e tū Māori nei i roto i tō tātou mana motuhake. So, koina pia te rereketanga, it's a difference, say, between fighting against something and fighting for something. And kua e mihi nui ana ki ngā reanga o a tātou mātua, nā rātou i kaha porotehi, kia whaihua tātou. I think mo tēnei reanga, me pēhea tātou e whakawhānui i tērā tirohanga, i runga noa i te mōhio kua tipu ake te maha o tātou i roto i te kura kaupapa Māori, te ao Māori. There needs to be an elevation of thinking above fighting against the government. Nō reira, hea te ahua o tērā tuahine i te mei ki te tātou i te mei e tata ki te kotahi o neke atu pia i te kotahi raumano tāngata i karawhiti i te motu ki te porotū, ki te whakahe ngā mahi a tēnei kāwanatanga. Hea ki o whakaro te ahuatanga o te whakarāngai ake ngā whakaro ki taumata ke. What does that look like? Yeah, so I think tuatahi ake, we need Toitu is about, we know the role that we have to play is about facilitating spaces, places and opportunities kia kotahi mai te iwi. And what that looks like is education about te tiriti o Waitangi. I think what's happened over the course of 180 years, something as simple as te tiriti o Waitangi has been really overcomplicated. Anō nei, e hara tēnei te few i ngā academics, but I think academics have had a part to play in overcomplicating what is quite simple. So mehe mea ka tiro atu tātou ki te tiriti o Waitangi. I roto i tēnei ao, it's a contract. It's a contract that has 3 clauses. Te atikara tuatahi, clause 1 is haramai Pākehā, mā koutou anō koutou e kāwana. Now, the problem with that is they've assumed governance over us. So ko tētahi o ngā whainga matua o Toitu te tiriti, ma te iwi Māori anō te iwi Māori e kāwana. Now, what that looks like in terms of Māori nationalism, Māori independence, Māori governance, Māori parliament, I don't know. But that should be up to us to determine rather than continuing to fight against a system. When we continue to fight against a system, we are still trying to keep it. So part of it is around educating our people into actually there's another way. Let's now look at opportunities. So that could look like me pehea tātou e whakakotahi ki te whakatungia tā mātou ake pēke. Our own banking system. Boom! How do we we've been talking about that. Kua kōrero tia tērā i ngā wiki kua pahemo ake nei. Hoi no, e kiri, kua kōrero rā koe mo tēnei mea mo te whakaoho i te iwi, me te whakarewa pea i te tirohanga ki tuane, ki tawhiti. I te horopaki o te ao whānui, me ngā iwi take o te ao whānui, kei te tutu te puehu, e uru tomo hia ana, a paratinia, e iha raira. Ai rānei he pānga o tērā parekura, o tērā kakari, kia tātou, kia ngai Māori ki Aotearoa nei. Kāre kore he pānga. Me te mea nei, e tika ana kia whakakotahi ai tātou i roto i a mātou anō, engari me tiro ake ki etahi atu whenua, kia whakakotahi tātou katoa ngā tangata take o te ao. We can't compare, and it's not the time for us to
pea ngā heiputanga nui ki runga o Paratinia me e rā whenua katoa. But what we can do is talk about how resilient our people are, that has not happened to us. And kia kaharuku tātou ki te oranga o te iwi Māori. What is it about us that has kept us so resilient that hasn't allowed that to occur here? And I think there's learnings in that for us. But for us at Toitu, it's about really looking at being solutions focused rather than continuing to look at the problems that are happening to us all the time. Or else when we continue to be addicted to the problems that are coming, we miss opportunities to thrive and to flourish. Aye. Hey, Kaz, he pātai tāku. And tērā pēr, yes, I might be guilty at asking another problem. E te tuahine. Taku te tiro ki ngā kanohi o Toitu, Toitu te tiriti, tino Pāti Māori, Māori Pāti ake nei ngā kanohi. Is this he kaupapa Pāti Māori tēnei, he kaupapa Māori tātai katoa, he wehenga kei Wainganui I era me e rua, or is it all good ke noho tahi e rā whakaro e rua rā? What's going on there? Yeah, ka pai, I te whangamai ahau ki tērā pātai. Ko taku whakautu ki a koe, me tiro atu tātou katoa ki te pai tawhiti, ki te whai. Ko te whainga matua, kia whakatinana, kia māro te whakatinana o te tiriti o Waitangi ki runga I tēnei whenua. Now, if te Pāti Māori is aligned with that, and I know that they are, because I can say that they are. Yes. Kura kaupapa Māori is aligned with that. There are all sorts of kaupapa Māori that are aligned with that very whainga. And the issue that I have with that sort of narrative, one, it's unhelpful because he mea wehe tēnā kōrero. Ko tāku me tiro atu tātou ki te whainga matua, ki te pai tawhiti. Pāti Māori is a political party in Parliament. It's also a political movement outside. So this is a political movement that we're all needing to come together on. And kei te tūwhera katoa ngā tātou ki ngā party katoa. The thing is, do they want the same for us? Koina taku pātai. Koina, and tērā pēr, me ahu wera mō pātai ki te pāti kākariki, e tautoko ana I tēnei kaupapa. Ki te pāti reipa, e tautoko ana koutou I tēnei kaupapa. Ia tātou e kōrero pai tawhiti ana, ko tētahi tangata kei te titiro ki te pai tawhiti ko Shane Jones. Ana kuia tētahi kei te whakarite I tētahi rautaki, ētahi kiri mana rua te kautau, toru te kautau te roa, mo te kiri hinu I Aotearoa nei. Hei tāna, he nui ngā hua kei roto I tērā rāngai, I tērā huarahi mō te iwi Māori. Hea hō whakaaro ki tērā kiri? Kei te marama hau ki tōna tirohanga. He kura whakaaro tōna. Anō nei ko tāku, mō ngā mea e piri tonu ana ki te taku tai moana, ia taranaki, ia te whānau apanui. E kore ia, e tāia, te kōrero mō era iwi, mō era hapu, mō era mokopuna I te mea kei reira tā rātou pātaka kai. So, aha koa, kei reira wetahi rangahau, ai, ko te mana whenua e ki ana e hara tēnei I te kaupapa pai mō a tātou mokopuna. Ka tiro anō hoki tātou, ki te, he ahuarite te kōrero mō ngā te kiwi fruit, right? Ngā paitini katoa kua rau atu ki te whenua nā runga I ngā mahi kiwi fruit. I ōna rā, koina tetahi o ngā tino whainga o te iwi. I nāia nei, kei te tahuringa whakaro I te mea kua kite I ngā raru nui ka puta I wera mahi. Me te paina no hoki, ngā mahi paina. Mahi pāmu. Mahi pāmu I tahuri te Māori. Erangi, ko te ia o tā kereama kōrero, ne? Te ahua nei, ahakoa ngā mea ki ana, he rima rā tātou tuku I ngā whakaro, te ahua nei ko oma ke tērā hoiho, tērā pēr ko oti ke I a rātou te whakamana I etahi hononga, and tērā pēr ko tai ki te wā, mena ko te Māori e kei waho mai e whakatumatuma ana, tērā pēr ko tai te wā kia ata kuchi tātou Whai awenga. Awenga I roto I tērā rāngai. Me te mea no hoki, kia mōhio pūtātou, kei te mōhio a Papa Shane, kei korā ia hei kā wanatanga.
kāmate kāora he kāwanatanga anō. Te iwi Māori ka u tonu mo ake tonu atu. So e ahe ana ia te kōrero e nā kōrero. Ka heipu mai ngā raru, ko wai ngā mea kei reira ki te whakatika i ngā hapa, ko te iwi Māori. Ana ko te Rina, pēr tētahi tauira. Tērā momoa. Rawa atu. Ai. E te piringi au kia pātai koe te pātai mo te kotahitanga. Ai! Kiri. Okay. Kiri. Yes. I puta tonu tēnei pātai. I puta tonu tēnei pātai kia matua Shane, ana hoki. Ana, ko te pātai, ko te kotahitanga. Tairani e tātou. Te ao Māori, te whakakotahi i a tātou. Hea o whakaro. O tira, hea e tahi tauira pēr. Well, i te tangihanga o te kingi, i rongo atu ahau i a Papa Tom Roy, e kōrero ana mo tēnei mea te kotahitanga. Atahua tana whakatapoto. Tana kōrero, kotahitanga is about unity of purpose. It is not uniformity. And I think, kei te raru tātou, mo te definition o tēnei mea te kotahitanga. Rawa atu! Kotahitanga, e hara i te mea me whai tātou i ngā mahi o rite. Me mea ka tiro atu tātou ki te tiriti o Waitangi, koina pia te hamurara e whai nei tātou i wā tātou mahi. I think that the issue that we have is when ka kuhu atu ki ngā kōrero, ngā kaupapa, ngā wānanga, mo te iwi Māori, me iwi Māori te whakaro, kia kaua a whakatohea te whakaro, kia kaua ngāpuhi te whakaro i roto i era mahi. And sometimes we have to sacrifice some things for the greater good. Koina te mea nui kia hau, it is always about sacrifice. As a parent, we do all sorts of things that we don't want to do for the greater good of our mokopuna. And he orite te tirohanga. And so koina taku wero, ki te iwi Māori, we have to put some things aside for the greater good. But kei te tino ki te ahau i roto i ngā whakaritenga mo tēnei hikoe ki Paremata, kua nui wā mātou kōrero ki ngā iwi, ki ngā mana whenua o wāhi ke. Me te mea anō hoki, ko wetahi o rātou e pēnei ana, we don't want to do this, we don't want to do that, that's not how we do things. Engari, ko te whakahoki ki a rātou, but how can we achieve this together? Koia. What do you need to put down in order for this to happen? Nā, ko kōrero te koe te hikoi. Koia. Hea te roa ngātu o ngā tai pito. Ahia tīmatai. Hikoi ana mai hea ki hea. Ai rā nei he poro te he tērā. Ka moe ki te whare Paremata? Ai, hea. Ka puni. If only. Well, look, he nui ngā wānanga kei te haere tonu. A te mutunga o tēnei wiki pēr ka tino whakatau i ngā nekehanga. Kia ora. And mo tēnei kaupapa o te kotahitanga, he nui ngā wānanga, So we have to have 1,000,001 conversations with 1,000,001 different egos and people in order to arrive at an agreed position. And so koina ngā mahi i tēnei wā, ko te kōrero ki te iwi whānui, he tino hia no te iwi Māori ki te hikoi. So I want this to be the last hikoi against government. But it's a cathartic release saying. Our people need to express themselves and they love doing that in a hikoi. But akuni ka puta mai ngā whakamāramatanga katoa, engari me neke atu ki te Toitu Te Tiriti IG page, kei reira katoa ngā whakamāramatanga tērā wiki ka puta. Well, e te tuahine e mihi ana ki a koe. E mohea nau ko ngā hārarei tēnei. Nō reira, kore, ki ana tō rā i te manaaki tamariki me ngā hui mo te oranga tonutanga o tō tāua iwi. Nō reira, e mihi ana ki a koe te tuahine. Ke pai te roa ngō ngā hārarei, ne? Ai, a koutou hoki, ngā mihi nui. Ai, tēnā koe. Nō reira, he pai ana kōrero, ne? Ngā whakaro? Mā te hikoi ka aha. Yes. Well, i mea mai kia he iwi hikoi. Ka ngata te hia. Ka ngata te hia hikoi o ngai Māori, ne?
Engari kātau ki runga o taringa pakaru, koe rā te maharahara. Kei te maumaharau ki te kōrero rāhui papa, i muri mai te pōwhiri o te matatini, ki Tāmaki Makaurau, ne? Hei tāna me riri te Māori kia tau te Māori, ne me tohe te Māori kia tau te Māori, kamutu me hīkoi te Māori kia tau te Māori. Kamutu. E whakai rānei kōrua ki tērā? Well, ko te mea pai, e mōhio anau, haere te mea, mai pai ki au, e mōhio anau, mā te hīkoi, ka tū ngā hui maha. E pai ki te Māori kia hui. Hīkoi atu, hui atu, hui mai. Aku ni pia he hua kāputa i te hīkoi. Engari, ia hau e whakarongo ana ki ana kōrero, ko te whakarewa i ngā whakapauma te kētaku mōhio kei te kōrero ia, he hākai tua i te hīkoi, ne? E tutuki ai o tātou hia i te mei hīkoi tātou e hia tau ki muri, tau ki muri, anā kei te hīkoi tonu kā rea no ngā mahi a tēnei kāwanatanga, ngā kāwanatanga, kia paku panoni. O ko eke ki te kotahi miriona, ngai Māori, he mana nui tērā, ina whaka kotahi ngia, te miriona tangata. Anei tētahi hīkoi pai, hīkoi ki te pōti i te iwi. Koina. Hīkoi ki te rehita, hīkoi ki te pōti. E rua tau anō tērā. Engari, tīmata i nāne. Ka pēra rawa te roa. Hoi anō. Hoi anō ko te tohe a kiri, hei aha tā tātou aro ki tērā anga whakahaere. Ki te mana o te kāwanatanga, hei whakahaere i a tātou. Nō reira, ko te hīkoi ki te hui, whakau i te mana motuhake me te rangatiratanga. Ko tētahi atu hīkoi, tino roa te hīkoi, ko te hīkoi te reo Māori. Koia. Tapu ai nui, tapu ai roa. Hoi anō e te whānau. Hapa nui, hapa roa. E te whānau nei te wāhanga, nau mai te hapa. Tino hihiko ana i tēnei wā, i te mea tērā wiki a te mihi a tātou. E rangatira rā. E rangia ki te anau, hari te mea i a te toro ana mihi ki ngā hapa, i te mea kei konei tonu ngā hapa. Nō reira. E roa ke te rārangia tētahi i te rārangia tētahi atu hoino. Hoi. Hoi anō. Ko te hapa tuatahi e te tuahine, nau te hapa nei. Kia kino ake au, i hoki au ki te mātaki i te puni. I te hōtaka. I rongo, tika tonu taku rongo i tēnei o ngā hapa. Ana he whakamahu ki taku. Hoano. Me pānui tātou. Me pānui te hapa. I kia rā e au he whakaro rānei au. Nā, ko tōna tikanga he whakaro rānei au. Hoi anō anei taku-takunga. Ko te roanga o taua rerenga i kia rā e au, he kōrero. He whakaro rānei au. Anā, i te mautonu ahau ki te kōrero. Hoi anō, he hapa tonu. Kei konei hoki te kōrero, ko te wāhanga o he hapa i whakahuatia e koutou katoa. Nā reira, nā tēnei toko rua au i whakaaweawe. Nā raua taku reo i whakaaweawe. Tēnā koe i o takunga, e rangi kei konei. Kei konei. Kei te pepa. Hoi anō, e rua aku hapa i tēnei o i tērā wiki, e a ta wānanga hia ana. Ko te mea tuatahi, i rewa tō ngākau i tō tainga atu ki kora, hei tā anaha, e whakaro Pākehā tērā. Nā, did your heart melt when you arrived there? Taui me ana, did it elevate? Rewa. I rongo hau, tēnā rerenga kororo i rewa tō ngākau whakaro i rongo hau nā praone tērā kororo kia hau. I tā mātou tainga atu ki te exhibition, te whakakitenga o Jay-Z. I whakaro, pai tērā kororo, karo i mōhio, did your heart melt? Karekau. Ka ko te rewa, ne? Kei te ki e poho kere rua. Koia. Rewa ake ki runga. Hei tā anaha, anei e tahi mea pai ake, i rongo ko i te mauri i tō tainga atu ki reira, ka pai, i pupua ki te aroha, i tākiri hia ngā tauwharewharenga o tō ngākau i tō tainga atu, he roa tērā. E kore koe e kōrero pērā, ne? Hoi anō, koeira, mō koutou, kei te ata pirangi e tahi atu rerenga kōrero. Kia Māori ake ai ngā whakaro. Nā, ko te tuarua o aku hapa. Te tuarua. O he maha ake. Hoi anō, koene ngā mea i kōwhiria. Kau, actually, ko te tūmana ko ka. Nā, he piki wānanga tēnei. Kia ngai wete reo, i te mea kaorenga iwi e pai, ki e nei hapa, ne? Ara, ko te kā, kei te, kua,
te poro i te rerenga kōrero, ne? Ko te tuku i te urupare whakaaro Pākehā i te reo Māori, ne? Hea o whakaaro. Anei tētahi tauira. Here te tonu tātātou tamariki kōrero pēnei. Mama, horo i a ngā rihi, tamaiti, kua! Kua! Kua, ai. Kei te! Whakapaihia tō ruma, kei te! Ai. Ki au, taku tamahine, taku pepi, ka kōrero pēnei, horoko au kuraru. E pai ana ki au. Hea hei pai ai. I te mea māramāna. Kamutu he tere. Kei roto tātou i te ao o te TikTok, te ao tere, ne? I ai nei, tēnei māramāna ki au. Hea te raru? Ka whakatika au i ngā kōtiro. Ka rea whakatika au. Wa engari kua te kau rāua. Kau waru. Roko au ku maharahara. Nō reira, e mōhia nau he hapa. E ringi... Nau mai te whakaaro Pākehā. Tōna wā, kia pakakere. Ki au he tohu tēnei o te reo ora. E whanake ana. Kia ora. Me te reo rua o te tangata. Koia. Tētahi punua hapa. I putai punua rawatu. I pai te tūtaki i ngā māngai. Pūhono. Prepositions. I pai te tūtaki ki ngā māngai. Nā reira, ko tahi ana ki te pū. I he i a koe. Taku whakapai ri te I mahue. Te puta o tēnei hapa i taku waha hoina. Kamutu, aha ko te punua, he nui tonu o hapa. Koe nei noi ho tēnei ata ko whiria. Eki. I nā ke te roa o te rārangi, nā i tono mai tētahi ki au, whakaritea he hōtaka ko tahi, ko ngā hapa anake te aronga. Nei. Ai. E māku ki aia? Tai ana. E tai ana te whakarite terenga. He terenga. E pai, koe nei te pai o tēnei wāna. Koira. Hea tō whakamaori i tēnei rerenga kōrero. It's the gift that keeps giving. Aua, he koha auroa. E rite tonu tana koha. Tana koha mai ki a tātou. Nō reira, koe nei ngā hapa i tēnei wiki e te whānau, ko te tūmanako, kua rewa o koutou ngākau. O koutou mōhio. Hoi anō. Tēnā koe brother ānaha, tēnā koe i o whakaaro. Hoi anō, mena rangini kei te pirangi koutou ki a ata wānanga ki a ata titiro anō hoki ho miro nei ki enei hapa, ka whakauru e mātou i enei mea katoa ki roto i te newsletter i pānui a Arataunga. Tērā pē me whakairi pē ata mātou i tētahi QR code. E pai au tō hono, ne? Me rehita hoki tāua ki tērā reta. Nā kua rehita koe. Kua ki tau, e hia kene ngā wā kua huaki, kua ata open a kere a mei ngā mea nei, he tangata data ahau. He pai kia wera nama. E rangi, anei te wāhanga i ki anei ko something for the iwi. Ai nau mai hoki mai e te whānau koe nei, te wāhi a te whakarāpopoto ai. Mātou, tātou, i te hōtaka nei. Nui ngā kaupapa, kua puta, hei wānanga mātou, kamutu, kia mohio mai koutou e te whānau, he nui anō, he maha anō ngā wiki haere mai ana, nō reira e tai ane tātou te ata wete i ngā kaupapa o te wā, hea ke mui te aroaro e te whānau. O kia hoki kōmuri tātou ki te whakarewanga o te Puka Puka Aotearoa Songbook. Ai. Wiki. Ai mehena kia koutou katoa, kia pere wihongi mā o tirā ki ngā rauringa. I whakapuaki i ngā kupu, i ngā waiata, ngā rangi, ngā kupu tika, me ngā rangi tika. Ki te au taku uri a piripi i roto rā, e nui ngā whanaunga, taku tau ki te i roto rā, ki te au i a ngārimu. Ngārimu e mahi. Tiro whakarunga ana, he hara i a tēnei mahi āringa. Engari he rau e te mātaki i tērā whitiata o ngārimu e mahi ana i ngā mahi āringa tika ki a he puti koe, ne? Nō reire mihi ane kia koutou. Engari, ko te kaupapa nui pia, ko te hui a moti whakamutinga o te tau, ka atu ki roto i a koutou. Kua puta te tono a te hea mana, a te rangatira, rangapūtua rima anō hoki. Rangi paruhi, Justin Tipa, ke hui katoa tātou, te iwi Māori, ki runga o Ngaitahu, pūnui o toka, koera te ingoa, and hei te wiki e tū mai nei, ka ta wānanga hia e tātou, tēnei take, ka whai ke tōtō mai tētahi rangatira. Engari ka tū te hui rā hei te rua, te kaumārua o ki topa ki o tautahi. Te hui, nō reira, iti tirohia e ngā wakarerengi, he rūrua ngā wakarerengi, nō reira kia kamamai. Me tīmata tō hikoi.
Ka tai koe ki pone ki kua raru te waka. Hea ngā kaupapa kei mua i tō raro. Kamatu i kōrero rā koe kei te hararei, ngā tamariki kura. Nā reira, kia kahara mātua mā, Tātou. kau mātua mā. Tātou, Ki te ko tuku ata ahau pai i ngā aku tamariki ki ngai tahu. Ai. Ki reira noho ai mo te rua wiki. Ai. Hareruia. Toi Mario. Ai, he māma pai tōku. Hoi anō, e mihi ana kia koutou e te whānau, e ata tautoko i tēnei hōtaka. Tautoko ana, māroto mai i a koutou tā kupu, māroto mai tā koutou tuari i te hōtaka nei, māroto mai i tā koutou hono mai ki te i pānui. E rongo ai koutou, e kite ai koutou, e tahi atu meka, ne? Aro hānau ki tō tātou wahine ki ani pātene te kairangahau. E tahi wā ka rangahau ia i ngā kaupapa maha, kaore whai wāhi ki te kōrero, kei roto i te pānuira. Ai, ia wiki ka pera. No reire mi. Mi hena kia koe anu. Ai, hoa anō. I te whānau, hei whakakōpani ake i tēnei hōtaka, i whai whakaro mātou, kia tiki atu i etahi o ngā waiata, no te Aotearoa Songbooks, hei whakakapi i tēnei hōtaka, no reira, e te ti e te tārau, rangatira mā tēnā koutou, tēnā tātou. Ki runga o ngā iwi o te motu nei. Haruru ana te rongo pai, e horahia nei e te reo. Ki runga o ngā iwi o te motu nei. E kore e whakawai mai, e whakararu i te tikanga. Pohiri tia te ture waiwa ki te ture tangata. Whakatia hoti ara, e te ropu rangatahi e. Te kaupapa o te maramatanga, kia i te kina hihi o te ra. No reira, e ngā iwi, kia tika ai te hoi te waka nei. E pari pari ai e te taika mone nehu te kura. Aruru ana te rongo pai, e horahia nei e te reo. Ki runga o ngā iwi o te motu nei. E kore e whakawai mai, e whakararu i te tikanga. Pohiri tia te ture waiwa ki te ture tangata. Whakatia hoti ara, e te ropu rangatahi e. Te kaupapa o te maramatanga, kia i te kina hihi o te ra. No reira, e ngā iwi, kia tika ai te hoi te waka nei. Ke pari pari ai e te taika mone nehu te kura. Ke pari pari ai e te taika mone nehu te kura. Hia wehi! Ko te reo, te take.